MPs Mea Gaga Roma Papat Bishop Motelo wa Itibu Luagwe Mubino I Roma Pat Chawa Peti Mabe Ngelko Chamo Dege no Peti Ganero Mabe Che Pa Bichwada Mabul Amiro Nyoda Lung La Wara Mo Ke Serere la tien magang ke dipir mamega ke diso DPC obien kamale kanya nyutu briefly we lwa nge ujo mo ke kamo kene kama bojo kien ka kien kitikan no gitie ke commander me 5th division my team you come here first lukumo iromo papat dit secretary general ajolo me biro ikwema ene an kilonya ni Emmanuel Court atien me aru atiu pikar malaj ki chen Joseph Awal atiki kwa achele kan bot wan ma pio donge owajo ni uchera wal yeti the bridge kin me winyo komo wajo damu bel katelo wa pikar malaj legana tie botu wan ma chabu ma bodong ni ki legacy mo chera waro waboni mi wari pepa en pepa wari be kino lo mama wati alo kone kanyi tuge ko en ribuwa wan be mere o mede ke ribe miro yele gana botu kino bot mama Matye ende atamo won lutero wo wunyu woman lega manene wonu lego bene ni wonu be ma uribe win lo pambego kidong wan ma lego wani mirwa ben macho wani kara menyutu ni wan maro uchen Joseph Awal mirwa ben macho ki on mamege afuyu mate Kaka romo bido mabe kichen cha pele ana Emmanuel Court ati RDC misere afuyu mera team nyoro nyingi ken ke position mighty team One woman team, the right Honorable Secretary General, MPs, Member Minister. Susan Nakod Moro, Nia, Matye Deputy RDC, Mayor Gago District, Apoy. Secretary General, Sada Bolo, so Agago. Secretary General, one woman team, Charles Orima, Deputy Disopade. Secretary General, protocol observed, Kano Peter Msheri, 5th Division, Operations and Training Officer, representing the Division Commander. Called Senior Superintendent of Police, Brian Zambiri. He works as a District Police Commander in the Owaco District. I go Secretary General, Ketan Luania, Gwana Joffrey, Superintendent of Prison, OC Prison Patama. Poyo. Assistant Superintendent of Police, David Agava, OC Agago District. Tiki condolence mo about Greater Acholi Wango man utiano ma Acholi kikaji mageno wale mi bot bego achel ki condolence message bere pa unying jem penyui matiu bota itiki bichwa lo bot bego afoyo ke nyote machego luak mago biro kanyi kumu tipo megiwa la remwa han kilwonya na Kidega no RDC magago ana yedo ngarumo machunya tika chwe loyo piana pino karma no abilo tija bila ki won kom awal Owaco ko chan ka atia lok mano yia pe yom eta mire wa team chema chieri kene mwa hapa la dit awal inone mwa anete piera pitch wia abor mono eno ni kelo pa mono kilo bobotwa no furi chako ko achaka tiene ni fudan matili
tibu parwot ene tin watia yebonani da miro ni walwa motikanyo bi roba pat ki pat ma papat iyo ma papat wa dong ching wa matek pila tira wal wa te pije meo timi logo kai wa medo kichen wa medo kirio ma kikine kuno wayo ni luba kati joke ni matika lega ni tibu pa wal po oi polo o log lega me wajine luba gam tibu ne Bishop lo mabejo akwanyo achie iki maduongi ni mirowan wa mare unu kawa pora petingare mo be chumpiri mechere polo ka pe chumpiri keni kiri pe yen ro la gal ka pe tiu ma tek pe chere polo so mirowan wa ribe unu machan wa ma gago luak ma Acholi luak Matye area kan alego ni awalu pero machano sim ke lemon wa ni pila nyo no la nyut mema kita dwa mo ken wa onyuruma yagagu onyuruma INRM onyuruma botwa wamir wa kopi ken ma awalu timone wa kubu wa chere malo kene district ko cha wa ruenyo terra la desecutajeru eno tie coordinating jemi ma duo ma pat ber ki log me wi pie me NRM ki ken ko a world advisor pa LT3 way me Agago district tie ngata ber kubu miutam Paris development model wa jemi ma duo ma tieno ko we chane ko me pere tiene ni one warwenyo otera mamiro wa lego karme party anapina no report nika party utum kita wal chao ke party chao ki ma bendo giru ki ma anyway o party me Agago king ye no food gitika che ero kamukene potwa area mukene joke no penene chaka ki primary nunga man kaya la gora kaya sa miro ni lupa matin watia lega pierni o kon la dir awal do amir wajo ki mego la dir secretary mano ko mi pere o ko kan kun wajo ni kao nena yo o chung umora mego wan ko bi wigi bien yen ye ibenu kuri mateko wera wal ko nye tieni yiri chuinge liri wana bi chunkeri titong tebor Mothers Union la wotu dor wenyo chwara ko Mothers Union otie la wotu wenyo chwara miro olin kan o bel kere o jing chuinge wero pelle tieno kich uribe kere kada tia cherka gikune ye la dit secretary general NRM Agago Timate endo Peko Timate tieno mamir ki yo in the leadership ribe petima bermati bono tera madon machala MPs mirgo ribe uti ka chie uti uka chie amos kituncha la gen kitungi riki kitungi mego do ti diere I supporting mego il bandera ma president mioni malo we actually we go timwa o chuma te prete genero ero ka pegino ribe we awachi la dit NRM tiki challenge because opposition look and do chao teach ki NRM mukene mekelo nyingi mekar kamale chatan manane bisho wajo ni there are two things ada chatan nyoluba chatan okene chamole la dira yela ayela mundo to powe Agago pelo ti doko dugi waribe ke dugi senior mameki anangeo unu chao chon wano una yo yiri wa mano kila dito do don kwacha
tiene le tiene pa wal gi tie la dit president winyu dogni state scholarship we ke me le tiene pa wal we le tiene kwan eno ka yini o la dit todo ma cha la tiene Acholi angiri gir eni bi lego la diro be miu we le tiene pa mego oge pi kwai kum le tiene ma ko chano dongi man ene gin mara wajo ma kiki kidon wadi requesting ne ka kada foli kala utero poro miro ki chak wot meneno kit me leyo kakare yo mabe agago tiga lego gin magelone kada training so that the training dwa kwa ma yagago when mau dugi we guju wot ka che ene lok mana che ker ma nom la dit ana foi bino lu ba meti gum lok mukene ma gikido ma gikadida ene chero bot Gangi kara Peko ma mon tiga none ne agi kara Gangi kira kitimo kala cho kitaro pien don logo ne agi family Teke la cho ki dao tiga mare kara ki wende la cho ki bon ki chet na ko bon peta chika le won ko wale ta teke yini chet ko pe do ni ta mir mi ko ya ko ku wa pe dana ni la mi ko dia mo ki kara teke o mare uni chueri kara we ku yamo we o ko le tinu kara we ku yamo we o ko le tinu Unkara umi yamo ki amego bawal ukok li tino kache o cheka rubo family we jemu kene ki gwen yo mo kene we pio ka chako yako jemi yo kene chawa no tele le mo pa e na na chiu ki ni Yesu Kristo ana fo ana la ara la dise uta jero mangeni polo tipiera Kajo madek chere polo yen me moro megi ala ka wali kuma dan chaya warwate polo uno bire ni ngo bire ke ruko ara fo ba mbire gum wa fo